Mwana museisia ni muvyano nda kwanena kuseise kilungu cha uyane uyava mutongo TV ngwatano ya mukamba na YouTube mako ya kula kwitha atandithia tulikava theni wa studio nikenda tukanena nesia maundu ma biasala neta wa Steven Mwema na mutaalamu wetu theni wa studio na muthanyani wa munthe bwitina netu anena nesia undu ulawe na biasala utona kwikalanya na makastoma make nekenda wesethia no wende na kutaha itu ndasisia mundu ula wandikite mundu kana employer na employee mundu ula mwandike na bosi wake mailete kwikalanya nekenda wesethia mautandithia ni maende nesa. Karibu Bwana Samuel. Na asante Bwana Mwema. Kethe musesi. Na ukethia musesi witu na karibu kilunguni kiki tu cha uyane uya tutambanye mwega na tuende na usoma na tuende na ile biashara situ. Ni karibu. Yu nenda tunena nisi ondo employer na employee mailete kwikalanya kwa ikambati mwande kwa Muthukumi na bosi wake. Na bosi wake. Pe ka code of conduct kana pe ondo specific mailete kwikalanya okesethia maundu ni maende nesa. Katika biashara ana ndweli maana muno mwandikwa na ulo mwandikite kana kwa language kueleka Muthukumi na bosi. Okay. Language zini kwa tane kueleka muno. Maile kalanya na nzia ile nzeo muno Muthukumi wikalenesa na ke bosi waku mwikalanya nesa nikenda withie ni mwa make sure ya sala ni waranesa na twisi siondo matona kalanya yo umuhimu wa bosi na ula wandikite kwikalanya nesa witha wecho kindu cha mbere china weta ni mkenda kwithie biasala no ranite nesa nundu bandu berwa gosi biasala we na umekalandie mwe sino ndo mwana family yukethia family yakundunga muka kwa chamwe mwina mwitetanya mutekela mundu athinzia yake ukethia mwendere kila mundu nzia yake na baikumana mwina goals mwe na wala mwenda netie mwe mwikalandie nesa ingi importance yake ni Muthukumi Muthukumi na bosi wake mwikalandie nesa no kwithia customer ni muiserve nesa na kinu kiuchangia ingi katika kurani smoothly business yenu. Cha katatu ni muensure kembwa be kindu kibandu kitaendete nesa na babe Muthukumi no kutabia bosi wake baba ile kwikona na bale kwikana lakini kemba muthikalana nesa Muthukumi akazia ekaye yone bala we yone na at the end of the day weta we boss we are work niwe ukethia uyumia nondu wa mundu wandikite na ume ba kayuma ndo we bandu baki lakini lilikana niwe una vision ya biashara ozu na you are maku embrace relationship nzio ya kuna mundu la wandikite ukethia niwe kumia nondu kembe na experience unendeleba ndeleba utno wandikwa bandu bangi na mala mangi mayoni ndi recommendation kembe ni accountant isino kwandikwa bandu bangi na yuwa wetu ya kemba ndu ikalanya monesa wetu ya kuandika Muthukumi itina wa Muthukumi akauki mwicho munene Muthukumi uma kwaku athi na secret yaku ulongi oka athingi athi na secret yaku na ulongi athi na secret yaku na ndukesa kuyana. Okay, na tinene oboa kwikalanya na peke nduki chama na wewe nawe goals ni mundu lo bingwa biasala na witha ena goals ya bala biasala sio kwa ndothi so nenda tu CCA tinene oboa relationship training employee sometimes menda training wese ene semondo menda mabendo kite songoma sia twekala ina dynamic world kwa the bendo kite yo mundu nyene na idea sio nitonyo me copy paste ata kwa employee wako we say the idea on the you to say it balomo goal ya biasala na vision ya biasala niwe we nayo na no we sie kumimilienge kula kwa Muthukumi maku wa mina kuandika Muthukumi beke ndukita wakwa kisongo orientation we mubundisia we waku ndukache kana ni wasome ye kindu kiwa mwandikia we asome ye kindu general we thia no manage biasala go they ni manager wa biashara na manager wa biashara you know no mbako na ro katika vision ila ya kuwe nayo uko muyenye na vision ya na ina vision ya kuambia biashara na chokutumia ambia biashara na you ideas sia kwa na goals sia kwa nenda tuimbe tuichao tuenda neti mwe mpaka bahaya utona wona twaile kuikata nikenda tu realize goals Muthukumi usu ni ukutethia muno akakuya batu ali tothi muthembo bosi na bana nenda tuike muthembo nondo ni wamina kumu-involve kana wamina kumusisha katika kila ukwenda kwika yumwetambanya nesa na no kutethecha muno ku realize goals yako so katika Muthukumi maku kitu wa training no sio kama tu kindu kita wa refresher training
makai makamana indi yu pala maukitambi thukuma twi thukuma na nzieno ni somete management na management la somete uni manage ndoma atona mbwa somete ku manage sindu tofauti na biba wako kumwete sindu ngi tofauti so wimwa ninde we muno ni we manage wa wako muthemba 1 2 3 ndukatumie muno kila unatumia ngali kwengi una manage kahawa yu kambi yo manage andu yu ona menenjia sindu cia mbandukani lakini we manage chao sindu cia mbangali so no mpaka ndi align kenda mu align goals sisi cio sienda ni mwanesa ma training frequently with you no ande na ukachap organize trainings him pia ndo ngimo no ma training ya thukumi na kwikondo kwingi muno ko training ya thukumi nikenda with ni ma align katika goals yaku ilo kwenda na ende weko biashara wako kaenda ya co training ni dai one time affair idai kindu continuous musungu ati learning is a continuous process okay. Na umunde kila wa mukia usiti choka ukembe usioni so no set your period maybe kele kwa mwaka kana after every quarter after me itatu ukasia mtu kembe ana training ka refresher training maybe okay saa moyo masaile kana one full day organize seminars bingi cia andumeka kila mwekela we ukwika tumathuku bimaku bauga yakasome na ndoe kaimbwa we na ngoi kundikito kacha mundu ilo kusoma muno no tome so kwata ideas bingi cia ki uendesie wakambia kweta competition kulani kila watu mabaya okete kukiapply ngiba so kwa seminars bingi na even ona kumitandaoni we mwene thi organize wona kaindo kata no tethi athuku bimaku kwa kame eno ni kindu kitikeka ni somia na kike kwa 1 2 3 no chailete bau so training no say ni very important na pe mondo tuthima undu biashara ende na mape performance employee na pe productivity undu kumia undu mothukuma so training ni affect ya performance employee na productivity ya we output ilo kumi ni affect ya muno na muno katika nzela nzio performance mundu analikile atana mbao mana huyanesa na ilo mtu aya trainiwa wayu machine isi kwa 1 2 3 athokumi mandoli ya wao so kemba nunandoli ya athokumi nai yunu wambia kumando nesa na ambio so bia not athokumi customers no wambia so bia customers nesa so with the kemba ni product ya kunisi ambio move isu ni production yambia kwa ikale kwa ila performance ya muthukumi uwe mwene no wambia perform nesa nundu no kwa na inde you kila nene siticho kiu ne wa empty kilo no kiacho na hae kiwa kingi cha ni kila line kete na kila mwe kwika so na kiu kio kile biashara wako so ni very important tuinene training na kwa line na goals ya employer peke ndo tutaleo nene ndo for example okay wa mundu no ambise biashara na aite mundu ta intern na moka ende meka le mo mambe thukumemwe baka mundu no esoma na secrets yake na sometimes we mayasia ni kick out of my own company kana athia bingwa company yake na ende na sambe weno yakwa pe undu tona ndo anasongoma say information is power pe undu tona nenga your employee too much information okay say the no cover power na secret tutaleta mutavi elo nanga ywa wambeta biashara wako pe secret ila wembwa nayo na secret izu yembwa pe secret utashare muno so nduka with hold information bingi kula kwa thukumi maku manange information material ndo tono materia lakini ulika na beka laka secret kako wale to kwibithio banini kalaka utuma oran biashara yako na yo aspect mwe ya training ni kwetha mundu si atona kwetha trainable atona kwetha atona soma metuki na you allow kosa and make with one lo kwitha interview lo kosa your employees pesi ndo tono sisi kama na mundu no ena outstanding capability ko ilango ko mo train mundu no kwetha unique ti mundu tando align pe ndo tono man you importance mwe ya interview usoma wa interview ni bwo si tukoza muthukumi ko yo mwatete direct yani ambo yi umane interview tikula kumubitilia maondoni utona kwikata au somete kito na kwikata ndo nangi wanatuto matho hapa lua ogethia mundu aikuya na masters katika management lakini yumu alikaba yani ni wewe amukulia wikata nata ndo ethia wayu kila wezi munono no theory baiki ndo kingi wezi kana maybe balua get your thoa so you umania katika interview na we mwene imbebu katika interview no imanda pe andu tumeta pe andu me experts ya kwikithia interview me line no suaku moke makwikithithie andu maku interview makwetwa ile mundu ni qualified in this area na mundu ni wamana
sindu sita wa mawonzu make na kisungu tusita strengths yake. So no compare his strengths na mawonzu ma mundu ukona mawonzu manini ekane amo no masa ubike na strength ino ni capitalize nasio ikenda ikandetheza katika biashara wakwa. So kindu kiu kitiacha muno ko mabaya katika interview wona mundu ni museo no train ke ndo ni mundu competent no amwikia biashara nya wona mundu nde ukutethia na kana musumbwana bu tibala wewe awe yika interview wewe wataka uko ni asimu na ile ko soka nangi ndio wetele simu kwa hiyo ndo tele simu mpaka no mundu si 2 years ago ine ukweli ati pe mundu pe ndisika no mo eta Elon Musk mundu wa spacecraft space something SpaceX wa kutoa rocket kwa yake 7 na no than electric cars Tesla Elon Musk no makati wa entrepreneurs alanda in the world na you asiawe ai interview andu in fact on a lazima we say there when a college degree and also we are person lengi tofauti usiasia ni ukuli test for example you enda kwa mundu na wenda kwa mundu wa cyber dio kamwandike no example tose pe sindu mingi utwana ku interview mundu na eka mundu no kwithia ese computer na ese uyosu utonyo thukuma pe samatha space ndu ingi sia muhimu wale to sisi eka mundu no kwithia ese uyosu pe sindu kindu chamba no sia experience no ya mundu nda soma lakini kwa na kulo thukumite no thukumite o company taile na ena experience bingine sa ukethia ukametumia ba kwaku nenzo muno ukethia mundu ita wina diploma na pe ungi wina masters lakini mundu na masters tena experience onemwe you also katika ndo ameli we also wina experience wa mboti wina masters so kisomo ni kisio lakini kisomo ticho kiuka uthukuma ba no ndo we theory but kila to siacha muno ni experience yi muno no thia mundu cia kita nondo ekandu meke uthia mundu ena skills ciake wina cio sisi na amina kwata machine isu ni wizi pale tono kwatwa lakini we mwene we mundu wandie klasini lazima mambo ya refining asisi lakini mundu ni wizi kwata machine isu pale kwata wa mpaka kathuku mundu ya lito thukuma so sisi skills sisi to skills ya mundu lo cia asio na experience isu ni cio iteta cia biashara ni muno tima thangu nondo kiamba ni computer mundu ni wizo cha computer kama na ithimbe muthini cia bana lakini pia mundu ngi umesomete we kama no kumeoperate tu ni wizo kuandika mituki kutype mituki na ku design ya kilo kwenda mituki lakini yana ngi kaba nini o ndapinja na weza ile ano kawaya kanini ke kukite indambe yokuya iko iwe ya nondo machine ndikwo na hembe wathi ukiegwa kaisa getha no kawaya kanini ka kekukita katungia so no cio kwathimanya ukethia ndu no sa kisomo muno ni kiseo lakini ndu kaisi kisomo muno sisa skills na experience ya mundu cio kwa kutethia ta na twase wena ndu na panel na mwiki the interview na we say that in terms of experience mundu in terms of mathangu and on then mesawa na wena around 4 people na in terms of experience and on then no makone we so why face in that situation here person doing you tase academic qualification na ka experience ya uya person doing outside osisi ni kando manya wosawo person doing usiasia unje ukethia nenda accountant na ndo they qualified accountant imena that's all the pure men qualified mesawa you know anda ukaisi sindungi katika skulu zita wako curricular activities uketha mundu ena talent fulani mundu ena outstanding performance in other areas nita noto no solve mathina mituki ena nito na multitask apart from kwimbu accountant mundu no relate ne no eo HR no to no multitask katika biashara wako umundu tukethia department fulani mundu tuni wawa no akwati bubu no multitask yes lo tusindu isu yo wewa wisoma katepala batikita ngoto wea okay wa okemba wena kingitaki wena 100 advantage so nduka meje na kindu kimo ondo kindu chikimane ukaithia at least ni chako utidu inyonde mwena kindu kilio ndumo so sisi ai amundu ena talent ingi apart from kiwa mwikithia na ne kwa kutethia hata katika wea wako no in terms of character and mentality yake na behavior posi asecha isu ni very important muno katika wea wako isu na nicho siacha katika kindu chambe behavior ya mundu ili hata na ne kwetikilika katika wea wako ndokembia ndu mandha o wenda mwemandha pastor na hiyo pastor wewe
ndana behaviors ya pastor lakini wewe uweze no we so mo meswane sa no we sing biblia nesa but you by behavior lenge ukethia at least no image yaku na uyola uendanya nisiendane tie mwaneza lazima zizi so ubalance ya katika sindu sisi onde na ndu thia wakwata Muthukumi museo no na netwa sisi aspect mo very important ya employee na employer relationship chuma ni chukete kwa ndani kwa Yesu netwa kama na nikaenda ndi wisi netwa nene ama ndo angema employee relationship ndo kwa utabia musese tu mimi kila ndo utabia musese witu sisi amuno ndo ambeze biasala waku wambezi tie bawe bayu na wendete ba na ndo lao thukuma na mone meba nimo kutetheja katika goals yako aende we kama ndo asu ukatereka biasala ni waku ni muvea. Thank you. Mwenda musese ne kilungu cha uyane uyavani Mutongo TV ngwatone mukamba tuhakikisha kana we na biasala waku niwe kala we na mbesa mubuko kwa kutabyo ndo walete kwika nikaenda maundu maku maende ne sande no maundu ma biasala neta Steven Mwema kilungu cha uyane cha thela chuma ni chukite muthanyane wakana netukoma na tuna na sema maundu make wathukanye kwao YouTube wanaweza